Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabat Ansar bernama Abu Umamah. Di mana pada waktu itu Abu Umamah mengeluh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan beliau yang berada di dalam kesedihan yang sangat berat dan hutang-hutang beliau sangat banyak tidak mampu beliau bayar. Mendengar keluhan sahabatnya ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afala u'allimuka kalaman isa anta qultahu azhaba azza wa jalla hammaka qada anka dainaka." Maukah engkau wahai Abu Umamah, saya ajarkan sebuah amalan. Bila amalan ini kamu amalkan dengan sungguh-sungguh, maka pasti Allah akan menghilangkan kesedihanmu dan Allah akan membayar hutang-hutangmu. Abu Umamah menjawab, "Bala ya Rasulullah." Mau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza asbahta wa iza amsaita." Qul iza asbahta wa iza amsaita. Bacalah setiap pagi dan setiap sore doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal." Abu Umamah menceritakan, "Fafa'altu zalik." Maka saya mengamalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Fa'azhaballahu azza wa jalla hammi wa qada anni daini. Tidak lama waktu berselang, Allah menghilangkan kesedihanku dan hutang-hutangku semua lunas terbayar. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.